кишоварзони ноҳияи шаҳри Туз усули навии парвариши маҳсулот дар гармхонаҳоро ба роҳ монданд. Дар гармхона помидору бодиринг ва картошка дар дохили халтаҳо парвариш карда мешавад, ки ҳосилноки баланд дорад. Ин тарзи кор дар шароити камзаминии Тоҷикистон тадбири манфиатовар мебошад. гузориши Абдурозиқи Азиз аз ноҳияи шаҳри Туз. абдулло маҳмадрахимов, як сокини ноҳияи шаҳри Туз, дар масоҳати 20 садяк гармхона ташкил карда усули парвариши маҳсулотро тамоман ба тарзи навгонӣ роҳандозӣ намудааст. ин халтаҳое ки мебинед дохилашон картошка кишт карданд. дар ин ҷо ҳамагӣ 2500 халта картошкаи кишт кардашуда мавҷуд мебошад. ба гуфти деҳқонон дар онҳо 3 тонна картошка кориданд. акнун ният доранд ки аз ҳамин масоҳати хурд то 40 тонна картошкаи аълосифат ба даст биёранд. тавре иттилоъ доданд маҳсулот нимаи дуюми моҳи апрел омода мешавад. ما کارتشکای همون تجربه خارجی دیدگی بودیم، تجربه در ترسونزاده کردگی بودیم. خودی کارتشکا را کردیم، اینا برآمد سه قوت کارتشکا کردیم، یکمش کلانتر، دیمش مایده‌تر، آخرانش این مایده خلال نکند. خودی اینا برآمد خالت کارتشکا تا 12 تا 15 کیلو باید بس کارتشکا بگیریم. 10 ساعتی مسافت ما 40 تونه باید کارتشکا بگیریم. کارتشکای اصولی نه. кишту кор дар гармхонаи ҷадид баъд аз омӯзиши таҷрибаи чандсола дар давлатҳои хориҷ роҳандозӣ шуда, ин омӯзиш дар ноҳияи шаҳри Туз нахустин маротиба аст. тухмиро моҳи январ кишт карда буданд. мутахассисони бахши кишоварзӣ дар ноҳияи шаҳри Туз пажӯҳиш дар соҳаи деҳқониро дар шароити камзаминии Тоҷикистон манфиатбахш медонанд ва онро омили аз як замин гирифтани то 4 ҳосил арзёбӣ мекунанд. در مساحت 1 هکتار خوجگی دهخانه مخصوص پرورش طریق کارخانه پرورش نمودن زراعت رو برام موندیم. این با اون آورده می‌آورد که ما از مساحت کم زمین میتونیم درآمد زیادی به دست آوریم و گفتم میتونه که امروز کارتشکا علاقه افزایشش خوب برام مونده شده است و حاصلناکی آن نسبت حاصلناکی کارتشکا که در زمین‌های کشت پرورش کرده میشد 10 مرتبه قریب زیاد میباشد. дар ин гармхона ҳамчунин помидору бодиринг ва ниҳоли меваҳои ситрусиро низ парвариш доранд. тухмиҳои ин нави помидори серҳосилро аз ҳоланд ворид карданд. ниҳолҳои помидор акнун гул карда усули пешпазак дониста мешаванд ки аллакай 10 март ба ҳосил меоянд. дар 2.5 садяки ин гармхона помидор кӯчат намуданд. акнун ният доранд ки 8 тонна сабзавоти тару тоза ба даст биёранд. бодиринг ҳам бо ҳамин шакл кишт карда шудааст ки масоҳати он низ 2.5 садякро ташкил медиҳад. бодиринг нимаи аввали моҳи март истеҳсол ва ба бозор ворид мегардад. деҳқонон ният доранд ки аз ин масоҳат 5-6 тонна маҳсулот ҷамъоварӣ кунанд. дар маҷмӯъ аз ҳамин гуна гармхонае ки дар 20 садяк доман паҳн кардааст, орзуи истеҳсол кардани 53 тонна маҳсулоти сифатнокро доранд. ниҳоли меваҳои ситрусӣ низ хуб нашонамо ёфтанд. дар соли сеюм ниҳолҳо навбар хоҳанд шуд. дар ин усули кишту истеҳсол кори дастӣ аз ҷумла чобуқу нарм кардану кашидани ҷӯйборҳои обрав пурра бартараф мешавад. ба ҳамин тартиб дар дигар ҷамъиятҳои деҳоти ноҳияи шаҳри Туз кори гармхонаҳо вусъат меёбад. аллакай дар деҳоти пахтаободи ноҳияи шаҳри Туз як моҳ боз ҳосили помидори тару тозаро ҷамъоварӣ доранд. акнун бозорҳои ноҳияи шаҳри Туз аз ҳисоби самараи меҳнати худи деҳқонон фаровон гардонида мешавад. чун ноҳияи шаҳри Туз аз мавзеъҳои гармтарини Тоҷикистон маҳсуб меёбад, ибтидо ҳама намуди сабзавоту мева ин ҷо омода мешавад. нишонаҳои ҳосили пиёз хуб ба чашм мерасад. нимаи дуюми моҳи апрел имкони интихобан ҷамъоварӣ кардани мавзеъҳои пиёзи пешпазак вуҷуд дорад. абдурозиқи Азиз, Убайдуллои Қодир, ноҳияи шаҳри Туз, ахбор. ماشینی برقی آبیاری شونده محسوب یافته کل و آبانبار ندارد. زمین‌های کشاونده توسط دو کانال مگسترالی تیم 1 و تیم 2 و 23 تجهیزات پرقدرت 6 عدد پایگاه آبکشی اداره بهداشت زمین و آبیاری ناحیه، همزمان چاه‌های عمودی موجوده با قوه صاحبکاران و سهامداران خواجگاه دهقانی کوفته شده شاداب گردانده می‌شوند. مشکلات نفسینی که ترمای زمستان کشاورزان را جهت یخابمانی و آبیاری ذخیروی اذیت می‌دهد، تعمیر کلی تجهیزات آبرسانی محسوب می‌یابد. به این دشواری‌ها نگاه نکرده کشاورزان سربلند ناحیه ظفرآباد با جای 3000 گکتار دورنما در میدان 3400 گکتار کشت ترماهی غله‌دانگاه دایر نموده تاکنون زیاد از 18000 گکتار زمین را جهت کشت زراعت‌های بهاری شدگار خوش‌صفت گذرانده‌اند. معرکه شدگار زمین‌ها جهت آمادگی‌ها به کشت زراعت‌های بروقتی و بهاری در جماعت شهری که به نام حمید علیف گسترده راه اندازی کرده شده است.